Ko pe ke ufanga ngai wata pe kata mo ke fai de program ko ni. Ko ko fa me ke de tare te fe po tu ko program fa pe ni e men ka ko fam ke tare fe hu ko pe. Pe ki ai na time e talanga ta ai Kristiane ke pure anga. Ia na time ti talanga ta ai ke pure anga. Me ko ni ke hui ku ni mo to ko mo fa na mai program ko ni ko fa tu ni ko fa mala te mo to pe mo fa mai ngai comment. Ia ni no mai ngai lau ko ko pe mo ke mo o fa mai mo tolo aha mo be aunga e vela mo to la ko me te tra tu ko nga ko ni po pe fa nga ko ni o fa mala de ni we me mo ni no ha mo ngai fa ko fa poto pe ko mo be e ko ta ngai me ko tokanga ki ai e ta program ko ni ko fa mo be ke puke ai mo oni o e folo ai o tua he ko ni e an ve ha ilo fina ngala o tua a hon ke te ilo ko ma fe tu ke ilo pe ia me ho ha ke to tapu lo ka ka to mo we ke to tapu ia mon be mal pe ke ta fangi fa u hinga ka ko te pe la pe ke o mai to tapu ka to e ko me ko fa to ka mo pe ke o mai to tapu ka to fa ni ki ta to ke me ta ke ta tu ki ai me ta ke ta mo u aki ko ve o do angi ai e fa ka ko pe te ta talanga ta nai ki pure anga. Pero inga tu panga me ko ni ko ne tana fa de programa ta no ge u ke pita mo Paula fa apa ke anga nofo ke pure anga fa apa ke tu ia pa se ke o tua e to me to ta he ta mai to ku e ta nga ta ga ko ni ke pure anga pe ko ye ton ke ta nga ta ki ta to ai fa ke ni me hu malu ka ku nga tu ko me ga ta fa ki ka ko fam ke urea ke me ko pe a time de ta nga ta ai a ki ta to ko ne Kristiane ke pure anga. Ugenga hi tu ngai fa te tawala fa kau ko ngai tu ngai te tau fili me pau no fe kau ak pe ianga mo ui a Kristiane e ne fe kau ak mo pure anga ko no foi pe fe pure anga ko no foi ko lu aki e lawa ke tau talango fu ke o tua talango fu ke pure anga ko tu men fa am Paula mo pita mo ke na tol ko no fai ni ne fola ko vi na ta mai ta wanga no fu ke pure anga ko ka pure ko to pe ka mai Paula e Roma vai ta tolu ko se va nitia ai o tua ma aurere ta mai pita ke te tau tolu ke apasia ke o tua pa ke fra apa ki tu ai we ai mau pe ko ma be ni ko mai fa kau i o ko tau ngo to fam ki ta apasia ke o tua ko hinga apasia ke o tua tau rolo ke ne fola nga nof ke ne fola ka to fam ki ta wanga nof ke ma fai ko to pe fo tu he o tua ko se va ni te o tua ma aurere ngai ma fai pure pe ga nga tai ko tu ku nga ko ta ngo fu ke tu ke fra apa ke tu ko tonga no ware ai ko talango fu ki he o tua ka tau talanga ta to ki he pure anga sai te tano ke me ko ya na yang ko me ko na hui ngai pekia a pita mo Paula mo na tol ko na uki na to tol ki ta wanga nof ke pure ke pe na ta mana to ki talanga ta ke pure anga aia ka pode tau eki ro ko ta mi tau talanga ta ke pure anga ko pe ke me ta mai e to tapu ko ke u ke to tapu ko fe ka u ya ke tau tol ke tau talanga ta ke pure ta mai be e to tapu te tau tol to me a Kristiane ko apasia ki ono o fa ki o tua ke kotoa no loto no lau mari kotoa no atamai kotoa no iwi ta mai si su ko fe ka mau inga ta hae pea ta tau mo ya no wa o fa ki ho ka nga api o hange ko o fa ke te ai ko fa ko ta ngo fu ke o tua ta nga ta ke puranga o ko ke fa am Kristiane ki ka ye ne fa am ko ke ta ngo fu ke o tua ye ta i me hanga puranga lau ta nga ta ai Kristiane ki ka ko pe ko ko me ko to pe ka no ga na yang ko winga me na pe ki ai a pita mo Paula ko me pe ta na no fai ko na malanga i gospel ka do me ko na ta mo fu ki ai kana ke tu ko na malanga na to e to ta ko tu no to lu ko talanga ta ki he o tua talango fu ke pure anga talanga ta ki o tua talango fu ke pure anga pa ko so ke tu ngani ko ke ngai sia a hon no ta ndo fa so to ma e ko hi ko me ta he pure anga kana talanga ta ndo ke o tua ko ne tala mai ke tu ko fa so to ma si to alta to me to fe to ke ta talango fu to ku ke pure anga ta wi ake ta to po tu no fa le ko ma to talanga ta pe ke o tua pe talanga ta ke pure anga ai ko tu ku nga ko ku ko to ta pu ko malaki lao pe ko lawlessness e ko talanga ta be pure anga ko te halao
tangata pe ke o tua e ko tukunga ko ia i to fa pe ke ke ko tukunga na tau sia i tonga he wanoa taha ono he hanga ko he kakai tutu tau whanua ko mea ko malaki la tangata ke tua tangata ke pure ang katoa sai ko mea ko kuki ki tau tolu e toi tapu ke tau talango fua maupe ki he otua aia tano pe ke a Paula Mopita ke lea ni koe ngotama ko Paula Mosione ma tue na whakamo ui koe tangata mamatea i he tempare hao i kau mea talangi ta ofi ki nao tō pena uiang ki nao au nao whaha ke oa tena momo i puaki hingoa sisu o maa hako aki kakatari e pita Mosione o pehege te ki nao tō mo mea rei pe ki ai pe koe whe o totonu i whinangalo e otua a e matala ngō fua ke te ki mautoru pe ki ene a fio he e i kai te mawha tuku e marea ke ngai mea na masio ki ai mo whanong aia o ilo e pita ilo e pure anga totonu ke tau talango fua ke otua na mo e kakau mawhai koe ni unau ilo ko mea mahu i ngai ke talango fua ke otua tau be moe e rea pita tue whaipe a ngawe vai ni ma vesu wahi wa me ta tau be hanga he kau he mawhai pure ko haa siwe stantari mio ta awhikina to maranga si isu ta angrewa e pita ma ka apostol o to ton be ke whai ke pure ai otua i he pure ai tangata aia koe kristiane tau mua mau be ke talango fua ki he whekau ai otua sai te ke mau me whekau ai otua tau mua me tohi tapu i te maa koe mea alo to koto halalo a kau whalau lau loto ai be te ke mohe misi te ke mau me tohi tapu ka meu tau ilo ai e whinangalo e otua peo ku whaama be kristiane e me ka kai lot ko tau be ngai kuonga ke mua e tau talango fua ki he otua peka aureo o ilo ange kue hawhai ngā tūkunga ia e tau ngari hāngari talangata ai ke pureanga o kui kai koe tau mua kristiane ke talangata ke pureanga kone tau mua ana ke talango fua ki he otua sai aia, koe ngai mea ko uhinga e tau tua ke o te tau tu ke whakasoto ma. Koe uhinga mena lau ke nai. Koe mea tari he pure anga, tari he whonua, tari he kau politikare, tari mea koe ni koe transgender mahafo e ngai mea koe ia. O stari e nao tu, kako tau tolu e kristiani, tau talango tua ke o tua, te tau talango fua ke o tua ko, ne talamai ke te tau tolu, koe koto whakari e ria e whakasoto ma. Uri vitiko vai wanoa ve statolu, uri vitiko vai tāwalu ve siwa koe mea whakarieria i he ao o e otua. Koe mai paula e lomo vai uaki, koe hanga ia e otua o ri aki ki tau tolu ke ngahi hori ho tau kakano. Aia, whakasota makono hinga tau whengai tau tolu koe tau tu i mone o toa. Ke o te tau tale toi whakasota ma, pakono moni witon ke tau tu usi to me kakai go, nau tui ke whakasota ma, o ue lau ia, ka pako e kakai lotu ia, unau pehe, unau tui no toi whakasota ma, koe ke tau kauta to he kakai koe, ke tau lota to me kakai koe. Tau ofa tau to ke kau whakasota ma, tau whamta to ke nau mai ke lotu, koe ke tau malanga e whakato mala ke te ki nau tau. Koe he nai kakai pehe se si Korinto, Korinto wahe o nove si wake tata, nai kakai pehe na nau mai ke se si Korinto, ka nai fufulu ki nau toi tata o sisu, nai whakaului ki nau tol ke whahinga tapu, nai whakatapui ki nau tol ke lau maria to, e te lau ki whaipehe o tua ki ko speri te tau pepe nai liwa ki nau tolu, ki whaipehe ngai ta tau he ahon. Aia, tau talango fua ki tau tol ke he otua. Ki tau talango fua ki tau tol ke mea tali he pure anga, ko mea tali he tuku. Nga kei ngata hanga ka mea ki whakato tama, e ke mai toko tako tu ilopo ka ni mo oni bega, ka ke mai toko tako pako toke tā ia, ngai whare mahaki, pa tutuni hore mahaki ke whakato tama. Ka haini mea whai, te ki talango fua koe, te otua koe, ai koe ne tala mai i sae me te au tolu hiwa, ve sta tolu, ko koe mo au, rotonga koe nai whatu ki tau he manawa koe e ta whae. Nea o si lau ki tau ia ehe otua koe mea. Na ne hiki e ia hoko ho ta ume mipa, ono ngāu ki ta sande au tolu hiwa. Aia, ka bau ke ngāu e tukun koe, te ki talango fua koe, ki he otua koe whakahawhi e koe, ai whangi pepe, ki o te nau mate. Ono hoko, whewhe whakapōng kau vai euthanasia, me ta taube. Whakapōng ko toa pe ia koe tā mate. Ta mai i he whofora o te ke talango fua koe ki he otua. Aia koe tūkunga na ia Daniela Stareki me sake mo Abtenko. Nana hono to me siuta, koe kau tangata koe nina alata Nebukanesa o mai nau tolu, koe hau eiki koe tangata poto ia e whanua pa mai o a koi, e Universite Nebukanesa ange nau scholarship, ko whanga ki nau tolu, to tonge nau nofke nau wako, koe nau ngāwe e bureanga koe Nebukanesa. Pena nau ngāwe, ne hau koe Daniela koe paremia e bureanga Babilonea wako ke kuonga koe, ne hau mai ei,
pureanga koe Pesia o whakaauha koe pureanga Papilone ne te hoko pa a Daniela koe Paremia he pureanga Pesia sio koe ke whakamooni o e lotu ai tangata koe ina ngā lei pe pureanga ne ki whawhepak pe talangata ke pureanga koe nunga pureanga ina nau ta e lotu ki nato koe me pena nau tau ki ai nau tau pe koe nau otua nau apasia koe nau otua whikau koe na tu koe he nau he i wholofola pe he i kai kia otua ke he ua ake au koe uhinga na nau talangata ai ke Nebukadnezar. Naka koe nao na tō whawhepak, naka nao tō uke kakai ke nao whawhepak, naka me whai kakai ahon, uke kakai ke o whawhepak ke pure anga e lockdown ni, ne ke whai, uke koa mea whakaristiane. Nau pake se ne whai rei rei, nau whai ne lotu, pe ne ona e ko awea ki nao tolu ke whatangai. Naka ke uhinga koa nao o ke nao talangata. Aia, te tau talangata ki he otua, te tau talangata ke pure anga, ke tau talangata to ke otua. Te talangofua mau pe ki he otua, ka te tau talangata nei ke pure anga. Kei tala mai pe kau tangata koe ni i kai. Ain koe na nau mate pure anga. Ain koe na e awena tō rike whoni seafi. Ain ia Paula mo pita mo kina. Tala mai pe nau tō oua. Mo anga nofu ke. He koe. Koe konga ni e tau mo ui motua. Te taitus vahe tolu es roikeni. Koe tau mo ui motua na tau tuo whawhepaki. Naka ke tau tari tau tō ke tala mai sepa koe mea whai i motoro koe na mo tuolo whawhepaki ahon. E ngai mea koe pure anga mo moutala e mo tō whamo ulaloa pe whamalo hiki mo tō pure anga mo totonu mo hafu e ngai mea. O koe ka whekau e tō i tapu ke o te ke alo huhu malu. Ki ke pehea te ke talangata ai ke pure anga ke talangofua koe ki o tō. Ko tēo koe mea koe tonu ke whakaukau pe koe hai anga ho sio ke pure anga. Pe o ke tui ke mea koe ne tohi tapu tala mai koe se vānite o tō maao le rei paka ke ka mate. Hange ko Paula mo pita mo ngina o tau. Koe le rei pe mo ia koe hipu asiria no whakakoroa. Pe ku ke pehe koe pure anga ia. Koe fu mawhai whakamo ulaloa. Si o ke pehe koe pure anga koe se vānite o tō ke tui ke wholofola atua pe ikai. Aia o ko tui koe mea tonu ke nofo ai. Koe ke tuepe koe ke unga pe te ke hu malo pe ka koe mea tonu ke nofo ai a en. Tala ngofua pe koe ke o tua. Pake whakaongon ke mea whai pake no pe koe pure anga whai le rei. Ia nā taim te tau whai a tau whakahaloto ke pure anga, ia ka te tau whai whakaapa pe. E pe taimia na mauki tonga ni, maulaka koe hui na maongo i kuhau e pure anga akirisi me ngahi mo oni e whawhepaki e ki mo oni whakaotua. Pe koe tau taina tonga, mau ke lava tu o whai e umea koe na mauki kakai. Ia pe taim ka te tau whai whakaapa mau pe, ai tau whakahaloto ko whai, pe whong ke kena whamatala ki ai, ka ko tui koe mea mau inga ke mana tui. Ko tau mua Kristiane ke talangofua ke otua. Pa kui kai ke hatai mea talangata ai Kristiane ke puranga ne alo uki ka kai ke nau talangata ane ko mea mo uki holo, tau talangata o te tau uhu malu me hafo, koe ke whai Kristiane me pehe. Nere ke whai pita mo me ke nao uki kakai, ke nao angatu ke a sisa, ko hiu ta ofi e sisa, ai malanga e kosperi. Nau bebe nao tō whakapapa pe ke ai, mō lotu e pure anga, to tongio mō tuku hau ke pure anga, e ko se vānitia ai o tua maaurere. Kana i mō mua mau peke te nao tōruia, ai malanga e kosperi. Pe kei mō mua peke te koe moa. Kei mō mua peke na te hao tua ke haua aki, aho tau o tua. Kei mō mua e pe mea wau tala mai he wholofola ke whai, ko mea pe te tau whai. Tamai, Tokan mai ke mau whai pe. Whai vai o maroto ki o wholofola ako toa pe. Yes, Jesus Christ ko mau whamui. Amen. Marau tu mo mea mai, mo mea atua whātu.